yana na oba oda egbo nbe ofena abnamisa abnamisa na nnuan eji no obesi ebusuefem odema na maame na no wofasofo na akoda ma ebodu ihe do okanta de na wakan okanta de no wo atwa na egbu akwa ntem hwan okay kwa na okanta na ye nanan owo abotwe imaya wo mu ne wo wado ko ba dunkwaw wo wado ko so ba esam ko so ne ka chi ne wo wado ne ba Abor ha nti bra ho ba na maami o hwa ne ma ma nyina wokọ emeyin ne so hu atukwan na oba ne de egwan o ma do hwe na chi no o tune tam gudo no de bra ne ka chi ne wa abur ko yi mu nti na ba bia ha ne wonya awoba ma yesu megwan na onyipa ban ogbowo egwan odokwade nti owo egwe na owolo wasan wo twafufuru ne tenya ya aka ya ahọhọ amiem otenan ngando yo ye mo hada ye Kona Egyinfie ye Kona Egyinfie mba wa Ekumfi Abor ne ye mo ha obeyin wo ho mami kan naran mani se wona ba mansan pa mam do hwan de ne ya hobada ne ye hia Kona Egyinfie ye hia nti odi kan mi ayi ye mpanyfo kra na bia a wo ye ntem me da kire oye na dwanto ahen Ekumfi Abor na akomye sechi o ye ntem oto da bi ne hima na sechiwe nso o ye ntem ne busa pen kwame na akon nso o ye ntem da mara na safoyen nso o ye ntem na safoyen okwasi o ha na safa kire okwasiwe nso o ye ntem oni hen empanyfo a okay mu na mara me kase so me ka makara me yabusa batan me dano from Kobanya akon na Kobanya akon yen bi se de nde dwumazi ben potenti nde Kona ebusua wo Abor mu ehim wa hai yo owura me da se senta ye ehim wa hai de oye hin penfo a watwom ko se yakokan kakrempo e do ho na eja ahor na obobo bi asi Ekumfiman mu wokom ne mo hwan de kire wo twa kire wo ka kire twa o kire de or wo kaboje na nyimpe na wode ne bo twa kire eja ahor oyi ne ho man odom ala na wo fa ne ye ma de mo bobo na ana de wewu na yaba aban ontwom nko pape oya adodo ode ne ho gba afore nti bre owie daman na maka ban de adama watum wa edemi na afi bia ore ye de ye kan se ye baka no so a che owa Ekumfiman nuala nti ma ban de first na nti wo kehye ba bi faako na wo ye so okwa komkom de mere sesan na bibia so ore sesa de ma obi ayan di won krom de mti ma ban de se wo so wo de sibi fi me na ora wo so ya wudu wo krom onye ma akwa ma abande Ekumfi Abor ne be ye so ye de adu ho na onye Ekumfi Abor nko Ekumfiman na wo ye na he ye de se ye guda ye guru ye de minti se ye hyem ha da hwiri ye na o che de eja ahor no magye obo e odi je Ekumfifon odi je amfantefon ono na ye guda ya tuado ma ebodu dambiri na dawo honin na yenhwe odu dambiri a ibanaze na dwumazi na muzi pote ma o kire de nde ye gba hoba yo me da se wura da o kire de ye gba hoba de saudi sibi afime echa akayan ka ate de ma eja ahor din oye de osi pepepe ti ye be hye ebogunsa
amande kakra na nsam kwa na bebi a awo fidure mu so ne ayede ya hwe ne yesese na chere ayede ayi kakra bebi ayeye dam na ote nti inde ya ba ya ne pe ya mo hye dwumadi ase mo hye ase de bo tun abonto fa ma ya kra yo ye hye ase a me ye hye ase de ansa na ye be hye ase no mesafu yi wo bo abaka oye ya abase ko obosu we wie na ya oto kakra gamene nan ma we wuko wosu na che wosu we didare nin na ya gunsa aka ho mo wo nin nana yenhwe ndama bae no me dente ahobaze beba na wo de fita na wozizi na so mo hwe mutumi hwe ha ma kokoko no tuntuntuntum koten o wo senchi bi nti na nda mu muzi na aye da mo afrefe kobe no anyi eyi yo owura me da se senti nde eyi na da no sin ni so da na yeguri ya so do nti ye dem bi ye wo ha na che ye wo eyim oye eyi ben pote oye eja ahor na krasim kwai na okoye ni modi ja he na ye tuo do ona bia na ye tuma ebisen nti na se tuntum ne ze eja ho na eyi nti na onye buhwe mu ankasa no ha samani na ye bisa de Kona Egyinfie ye bisa ebuhwe bia wona abakosam mozin no otede opagin egin oye de mu gbaade wo abodo ha yo ura medase mo tin de ina akalmemin if okantade na ye nti ebodu ko na chichimba oyifa ha na akobra se no orbanabra okantade no ye ono fi mi shai okantade Ekumfi dunko okay Ekumfi dunko echi no ye Ekumfi dunko ba ahyese na mpefuru waban dia na odanu oye okantade nti ebodu ko na chere ayem papem nti oyifa na orko ma aka ma waka wo ho a wo ye nti ko na ye nchi angasa ofiri oba nti bwen mu kakre ma kontuni obana de yo ya bai na ebodu han na ya hu do so kakra nti ya kwa ma kudu pempen su bi e ya hwa Egyinfie ya so ye ma yedu kakra ese ye ma yedu kakra da ora nsikita so odra oso egwe nti dema no no ya ye be de ye be ye hu ana de be pa ye hu na ya de ya bo ye bra nti obandam na kwana na ma wonna ye wo min da bi me ye du de ya so butum ya bo ye bra nti ye be ye hu afim sente ona no ma oya kwana no manka hu na oya Egyinfie isente nin nti na chere mitewe ya na eji na oba abodo ha na obotu mpanyifo obotu bi mu ha oya no kwa na bi mu ha na ezi kan dada na bi mu ezi kan okay nti na obosome na obaka hu yo okay I see nti na si share ya kase de ye kai Ekumfi abodo a gwanto hina ode Ekumfi abodo de gono de museum ode dem ha ngasa tina na akwamia se tina ozikan ana obi abakwa ana obi mba ono ozikan ono washasa na chere mitemi ya na chere suma amuda suma bodon na ye yi so dodo man de nti wagbo egu atom ebusu yo na mwasi ore ya ade dodo wagbo ya abaro ono wagbo egu amahe na kwana ebusu na ngaza masha so no ankan ono ye mona kwana ebusu ya shanso oni eko owa agbotara ma mmempo o twemu akwere ba bi otuma oba na pempem oto so ofa ne bodo ko ya wa agbotara de bibiara nti ya chenso yeko tetena anche odu da mbiri ya ode ebusu dom ni nyina obehiem ya hwe ha ma wa abaze na so bibebre na womba obanama ntutu be na ho ya afidansi dam no odu ho ma obi ababo se ne oya manze na amambra o se de fanti biara no odu dam bri a ikowichi ti da meteten kai Jerusalem mba wo ko ka ho yin nche yambri ni ebe na dem ayi na yo medase motin de sese ya enyim sese ko kasa enyim sese aye fefi dam bri do ya fefi
nti obey kakra ni nya ebuka ke shemo squad market squad square ma why de why ya keken na abom ko dem bi obia woni fe oyine dom kakra wa ye ehwana matase na chere ehwe ma muzima mama aba ha do boto dom pa ntinde obanya na nwamba ma ba ho bai se me chirem kakra mama kan de mda ho chire kakra na aba mo ye do so se dem ya bu dam ba ya nan minyim papa ya bu dam ba ya nan but em de ho chire kakra bi na aba ntina ama akaba dem ti won do no ma how next time ba boto de ya yemun nana ye hwe ne kwakra ye zi wie ntisisi ano achem de anapa no mba ne bosuyi na mo ba so mo bogu nsa na wo fufu to to no mehu kokko no yellow bi na ngozi no anyi futa je wetima chem kakra ma he no mo ti ne se am de ye wo he mpre ye nsasie de ye hwe mi de wo me yanka kian no obi bonum coke obi bonum snap okay enti yo bia na opia edima biala oni ntina ya na akwu we bi mo bia apem na wafa isentini enti sisia ye futo iraman na nanum so wenye bi ye wie ndami no mo cho de nyemona ye fie de market chi de ye de ye nkan ye na ebuka kishimo da background ho na fi ya ye asembia ye chibio kan da ya ye hu Sir Kona Egyinfie this spiritual wa manaze nkran kumase a kabibi che hone yo me da se mo tin de bo wuzi ma pami ebusabatan he na kase ebusabatan dudu a wonyima kwabra manso nti ono no obutuma akọ bebela nti da me kan de nkan no ma nche yayen ndatwom ya fa na aba furkwado nti baby obi ahyebela afeso ombra no makan yan hu me dom se ne ya na eji yan hu di de ya so yan hu hwe nti ya pa yan hu nti baby obi awo biala ombra no makan yan hu ma ya nu ntum ma abromai hu de me ya kan yese ni aye dem na me ka kire ho nana kobra manso da se yo Amen. Yo, ami ofanyin Kwame Akun. Ami ofanyin Kwame Akun. Ami na bada Kona Egyinfie for one webusu afanyin. Ami na mo hwe dom no wonya wanu. Sise bibi besa ami na mafafra dom wo ba ba ye hwe na ye kabom ye bibi ama oyi na Baba Egyinfie mara na meye makafa na medeno ba okohwe na yetutu nyamakwa na ebi sana ya ye twafo yafo ntinne ishemi a ye shemu o he ejeje na ye gbo na babu ye ka ye mpemfo a nwa fifim woko na ni machine ye betra ha mbe bubusu wuli na ya tra ha manana wa bebudu ma ya yi bibera yewi ntafi na ebutu akona ya kogum na ya fa akoso do gum na ya ye nti ye wo he aja ye ne na ye gboji na baado nana wuzi Kwame Akun nana ebusapeyi Kwame Akun Kona Egyinfie ye bi se de awo na ezikan a abede busua no ana wo mpanyi bi abakọ bi abakọ ye pen utan bobi abahen ye pen ko no friend open kwa manso yo onu fi wa kampesi ofi wa no wode mi shena nem ti pen bi akwa bra ye bi akwa mozini sada modinyo ne implement ya nka ho papa itinana ya hwe is when tirewe busuan a mo pa mo nzi mo mansi nzama rekoda gizi de bibia rekoye mama busuan ofa on the yere rekan love yere rekan ni amaru koye papa otikan e bai wara to yin abomu
fie ha ma asima ɔse bra yɛwɔ number 1 na yɛdan kakra bi tibra yɛka yɛn ho bom dɛ yɛbɔhwɛ na yɛato yɛn ho na yɛkafa machine ma ɔbɔdwu dan ɔdwu gu yɛaba ma yɛahyehyɛ ama ɛbɔdu mmiri a yɛwɔ mi nti wɔrɛ bɛ yɛn hu dɛ fie ha so papaapa yɛwɔ dɔm papaapa ebuson biara bɔkɔm na dampan Kona Egyinfie mo dampan ɔyɛ bɛyɛ ahen yɛ dampan afina ya ato yɛn ho nti yɛn nyinaa yɛ abom yɛ no ko na so ibe buso ma bon dɛ ɔbaatan yi na so fubi abatan do no yɛ wo nti man panyin fa wɔhyɛ ase wɔyɛ yi ma wɔn wɔ film kɔ manyan yɛ han meka bozini mama ekwa asarwa mama ekwa ata ekwa setua na abrama na yi ekwa ata ma aka bebre wo ho na no kwakra ende ya agba hobe wa de sidom bebre ne wo akontum kami bi kyerɛ wana ayo and the prayers ma me ka kyerɛ ho ide me mahwache anape na bejezire wo ina so wo ho yi ye so ye ho yi de mo a wodija ne na na yegudu a ye mom wo ho yi se mribi odu na sa de jibi bem na ya ahoba no dura na da kwamo bi oye ya na wo tene se kwan wo ma na wa aba kan yan ho be ya brem bibiara ai za de pemi chewo enyo mu kufraka de pemi chewo yo mu wura me da se ai okanta de na wakan okanta de no wo atwa na ebu akwa ntem hwan kwa na okanta na ye nanan owo awotwe mmaya awowo mu ne wawa koro ba dunkwaw ne wawa koro so ba esam koro so ne ka echi ne wawa de ne ba Abor ha nti bra ho ba na maami ohwa ne mama nyina wokọ emeyin no so hu atukwan na oba ne de egwan oma do hwe na chi no otu ne tam gudo no de bra ne ka echi ne wa aburu ko yi mu nti na ba bia ha ne wonya awaba ma yesu megwan na onyipa ban ogbowu egwan odokwade nti owo egwe na owolo wasan wo twafufuru ne tenya ya aka ya ahoho wo egwa no nti oba ne daman nana ohen otanso wa hwa wa hu de adin ofeofe hala nti oba mama asa abefe hala manana wa mama he bantu ahen na duantu ahema na yenya asafa kire na asafa hen ni nyina wa ha oye nyame ne twa akwamwe mu yaba mama wo ndala atoso nti maminyimi ne de okanta den owo gba akwa na atwa ntam hona nti ne ba no mom no wo ware ne ba gba akwa Ekumfi du nkoya mama wo ware bisu ba sam wo ware bisu nti oka akiri na obedi ha mama dwami nyina na wo for de mpacha wo fra ma ekwo gba abma wo ma no wo for de mama wo fra na abramba wo na na me na nanya tinya akoma wo na nankan so e me na nankan so anyi amamisan yo ye da se be Chami bojo wuzi de ba ni medine de eja ndo siam before chami kan o chami eja ndo chami jando na na bo mpemfu bebre wozi lugun sa ya ka ho me ka ho yinara nti nde nsagu agui no na mo bo uzi ogbo yi bo mozi ka ho ya fra ewu akọ fu yinara ya ka ho ansa na yetum yedi edwuma mo ayeye izi agbo ni bi mo na bi ma he bi ya nana okwasi mpo ya mpapa okay na menana asia akoa menana metin wona din no bi ekwa asarwa mpanyimfo a wobo odin ba na manyin nyina ya ka ho nyina la nti afiasu ma wo ga de sha afisa pe mechia megefie Kona Egyinfie mba wo ha na wo wa kwantumi na de mema wo nyina afin shapa ne mu da
aja no American de afidura obi bibiara oye na sede do twere yi befi na obohwe mafi adwumedi a wodi no se ne se entwewan ya ankofie na nkosua mamra mpanyifo de se ensua wukrom ehu wukrom amanda eyira wo begu ase nti mesre won yinara de ofibiri tobiri no iyi yeda oye obeye sua deda ama ho na afibia adura se ya branta na se ankofie nkosua fi amanda won yi befiri no obi so obi biara ruhu ka nti me hye kran inde anape de obi biara ote yenka ewo Egyinfie ha ye dwumedi a ye di oya hoba a ye gbo ya omra no mfa na yimye mbata ye achi de dwumedi no oye nkodo amama bibiara obodu wo do no wo yinara wa hu fie amamra Chame ne kwakra mate de wo se ahwenso wo mebusua mu oye de ben to nkre meka ma Egyinfie doma meja no wa kwantum me na no wa kwantum ina de akwamwe de mudwumedi na ababado oye ahensua bebado wo Kona Egyinfie ha mobia ntena baabi o wo no beka nkyerem obia mfa na yimmohwe no mfa na hoden ni yimzi biara o wo no moboa medwumedi no oye nkodo ma abroman wo hu de Egyinfie yesa yaye wo bo hye mo na hona obosia dwantwe ahen na akumyesechi na ne hima na na safo hemfo nyina ahima wo nyina obokoso nti yesro de wo nyina omoboa ma dwumedi no oyenkodo Oframa asafachire okwesiwa Yami yaduma August 28 oboshem Ekumfi Abor nti mesre obi biara na yedim de onfa wadwin wo yansa onfa matan ye chi medwumedin onkori dododo bacho emi mo famina na okwesi mutode abien emi Egyinfie safohen mesre Egyinfie efu nyina de titru emlente na maba wa no won pefie ban won bra first no wo se ekwa ahoba kra mpo na oye abosomeze na de nde yesu yin ni yehun de dem zaman oye ndokwar ntimo bia fa dem sam ni hye no mu de wo nyina won bra ewo akwamboi won boboa ma Egyinfie ahensua impa anan na wo ba ho do akosoro no wo nyina won bra no fa wa hode no wo nyibidi wo fa boboa ma oye kraba hwe we da wase wo from nana ambassador na ya kan na message wa save yin ma se ye fi don ko na ya ba mama menana menana kanso o friend na nesin akoma na menana studi kwasarwa mama me so di adwo asarwa ti ne nesi kanso na kanso na nesin akoma ti ne nesi akoma na asefo ko na efi na ya ka gwanto hemma ya wudwumadi bene ebezi abo Ekumfi abodoman gwanto hemma na sazi odo ye oka domino boano na ye dwen mo ba ya obusuan kokodo a onkafa ahobi zaba na gwanto an tede bi obi nya hawo bi a odebro na ize enyi mo kaka edemie nti ya kana asipo ensia na ya mama ahefo so wa aswati na wa ahwe wa kama yala yi na nti what power we know wa do akosoro kra ana ma ebe kosoro was natural my ba na ya bokosoro August okay me ya do ma na ahinzi na wangasa na ya kado na osu na ma na oboshi mu ehu ene wana woshim we mo ba mi oto ya ene woshim ni ma na mo ha pocho yu ma batisia na aja tum de bosum wo mai ma aja tum bosum na na mo isi ma sum be bi shasha Kona Egyinfie ena Kona Egyinfie wo mbrente wo baba wa abudo henya wo mbrente baba wa akubedu ka bi kire won kakra motum aka cha wan de odo da mabuya odo bia befe obane bishife na zo fata da ye wia na ya asina soso ya atotwa de mo ba ye bishien obokodo amiem
amiem what's wrong go na that's ene ya hoba ya hye dwumadi na ase dadaada na senti kura ya gba hoba no so abusaba ten manso wa cheche bibia abusopen kwam na koso wa aka ne de wa bi se ya bakosam ya aka da mabiri ya wo hade ya di eja ahor ya boda bado eja ahor da ma ya tse no ode no kwa na ode to ho na ode ji infantiman nti Ekumfi edu yedo yenu anu a wo asun wa ya wo de dedo na infantiman so wa ya wo de ye de wi a na afia ko enya na tele ye di ahoba no na Kona Egyinfie ye wo bi se de abakwasam ye baade ye na oba oda ego ne ba wofa na abna misa na nnuan eji no obesi ebusuefem oda ma na maame na no wofa sofo na akoda ma ebodu ihe do ye mpemfo pi am de ye erifi bi na ye fi binim ya abriwachirifua se yake ono abriwa esi yakoa na maame mana na esi yakoa na maame ne ye wo panyin boabe opanyin kwame akwa opanyin nkebi efa ewuzuwa ekua sanwa anta abata abriwa besua adwa amoawa ye wo opanyin akom abriwa adokoa abriwa ya kire kwaku aba na abena mba eku asarwa efosechua yempemfu no doso mmemfu wo hokwa manso okwesi kwaku akom kofo eku atakakraba eku atepein obatampa antesisa na antitewia oyimina yempemfu a wokọ a na yewo yede aja hor ya bona badu ya kan yempemfu binim tasede na fa no wokọ na yempemfu obe na gbo no wode be na so sande akwantu na eye nye hanti ne gbo no yowe me yakadi binim wasa ya mena dum na yetum na ya kafa ya tampa edefura ma na abo ese otodo so na dawroma wabo Kona Egyinfie wabo gwanto hin egwa oda mehen menne yanama yetum yedi esi ebude yempemfu na wobe tsika atum wobe no yakafa yetamfa efura menne yetina yetina ye na do de ye ebusua a oye Kona Egyinfie ejinu oye yenabewan na wokono enenu beina na ono na obe ya obesi danu ma yedidi na da to the Kona Egyinfie amame ya to ye ho afi Kona number 1 number 2 number 3 na ototo do na wo krom oba dam na baka na nkabam yi krom ha na Kona ya pam ye mu pi bet Kona Egyinfie di ya de ye ho adi ya so na ya ka ye mpemfa a wo Kona na kwakwa inda aka ya hobai mrenta banka kesa mababere na wonyum butampo ande yeshim wa ha mu mu awo akontum ebeka da na akire ho enyo ahoba ye da eja horode na kwa odo to odo ba aforo no ebe gye da hia so a ye wa akire no ye be ye to ho ache adwuma na ye bododo ye ho na ye be make da ye be hwede ebusua no nkabom oye adwuma na mbiri mo faba na yen wo fasefo no eya bibiara no osande na akwantumenti wakwa wontwe wanyimpo no ahwehwe na dema na yesu ana na ya adwun na motem yeyi ni yehu de sana oyeso nkokra ode ya wo befie no bododo ye na ade na yeka abakwasam no bi ya de kire wo sese ya meka se ya yeyim de abewe kirefan yan na amia na obai pinpo no wonyim nso wo ba na wabusua amanze na amambre na hena so ya abakwasam amama okire bi ye yekwa na yanya yiremba bi na yeka sum obi ma fi na yehu de sana Kona Egyinfie ya adihia ya gwan ayo me yakwa kafa nti iya wombra wobasa wombe no mu na womaboa ebusuan na kanko se dwumada yedi wa ha oyisikasama ye mobinum sabe aba ahojim eso kakrai wo biado ya de buebu so de
din pa yesu ahonya yetum ye ne ye gya bibia ana oche bobo ye din bibia ye bodi ye bo kwesi opanyin manso okwesi amanso ono dwumedo bedi no amama ahye henkure dem agya hor ne ye card nti mo wo fasofo won twa mayin hwɛ mechi mim de ye yi o ha nchere nti na de dom no wamba na mim de ye botwe godo na akwambo so wo ho dwumedi piso de ye anyim nti wo mbra wo bobo wo ho dem ye platform ye wo WhatsApp a ye makasa ye bakodo ne ye tumofo ne akaka ho de what be ye na wara na aye that's your brain and I was in ambo medini ye nana akwamia sicha oto de bie obi baby se de e ba de tina na ma oto do kro no wo hemfa inyo fatifo ya mamret de sa wo gbagwa na wo do tina egwa no do a egwan onye number 1 egwan dina ho gba yen pemfu na wewu kwan wo sunsu wo no wo egwan mu enti se oho wo ye number 1 na emi a bita egwan no do na me ye number 2 na de ma kan say ya obi baby se de mam fa yen twem kakra e ba de ntin na busopin ono onhwe egwan na kwantu ahin na na ko message what do onye kwantu ahima what do no ebusopin no onhwe egwan oso na egwan na ogina ho be yen pemfu na wewu kɔ no osunsum na ɔhyɛ egwan mu na ɔhin a ɔyɛ kwantu ahin ɔno na ogina ho ma yen pemfu na ebusopin kwam na ko so ogina ma tima mufu na he ya taase ɔno na ɔhwɛ mo do na emoso mosum egwan nti dem nti na ebusopin pemfu no wɔn kɔ egwa ho na mom na na ɔtɛ egwa no do na ɔwotum dɛ ɔnye mbebeyin ya amanda mbebeyin wo dikan na ɔnye na na akɔ na mo ebusopin ne de ɔho egwan nti me kyem da mama sɛ panyin bi so fantin bi so wɔ nkyɛkyɛ bi so a ɔde bɛka ho a na wɔakyɛkyɛ me yɛn na yɛ de asua adze medase